Jo ljudi, ovdje Kakuzu i danas je ovo prvi klip na našem kanalu u kojem ću ja da snimam Naruto likove. Prvi lik kog ćemo snimati i po kome sam i dobio ime kanala jeste Kakuzu. Nemojte da smatrate da je ovo moj omiljeni lik, ali moj omiljeni lik već ima kanal i da ja ne bi dobio copyright, zvaću se Kakuzu. Tako da možemo da počnemo sa video. Kakuzu je bio shinobi sela Vodopada koji je posle misije da ubije prvog Hokagea koji je bio zatočen u zatvoru. On je bio shinobi, kao što sam rekao, bio je Jonin sela Vodopada, rangirani ninja, bio je veoma jak. Kada je imao priliku, on je pobegao iz zatvora sela Vodopada i za osvetu počeo da napada shinobije i da im uzima njihova srca da bi produžio svoj životni vek. Posle sve te drame on postaje ninja pljačkaš, pljačka susreće razne shinobije na putovanjima, a njega u Akatsukije dovodi Pain posle pobjede. A on dovodi sa Orochimaruom Hidana, koji mu je kasnije suparnik. Njih dvojica su se zvali Zombie Team. Inače, oni Kakuzu su ubili i oteli dvoje postvorenje devojci sela Oblaka, pa su napali selo Vatre. Hidana je ubio Shikamaru, dok je Kakuzu ubio Kakashi sa Narutom. I eto ljudi, to je bilo to. Ja ću vam reći samo još neke sitnice, a vi se za to vreme subajte na kanal i lajkujte video. Kakuzu je visok 181 cm, težak 63,5 kg. On je jedan od posebnih ninji iz sela Vodopada. I eto ljudi, to bi bilo to. Ako vam se svideo video, ostavite like, komentarišite ga naravno i vidimo se u sljedećem. Poz!